Omunyishenjero w'ishaza rya Kasharnos mu district ya Mbarara Patrick Musinguzi Rukurwe ahire yo kushabo ko mu rukiko rwa PDM orwaye Saraha Rubinde Town Council orwetabirwa mabembezi b'amagombora nemiruka n'abarukura PDM ameruka batawunukira hamwe n'abamagombora agarukshango mu ishaza rya Kasharnos okutema empenda okubasa kongera kutungura enkora ya PDM sente bazukazi zo kwinga biconi biwasasura ro no muri karwe nsanga sakuru anshaki masango bicoro tibya derota kandi arakwatwa hono no kuwazitwarana nimwe aba asako yomuruka ahabo kube sente zanye cyumwazero umuntu tiyakizikozesa eshiko masango takuza kwachivinga na ni what the end of it all tokuza kwachivinga sako ya wiwe mbendireka chairman neza kuba nekora abo kwa sente zo kwereza abantu baryo mbazitwaro mbite bitari relevant nesho wazibahera Burumuruka mu district ya Mbarara gwereze kutunga sente za PDM ziri kurenga miliyoni 357 bitwa betabira mu rukiko rubagamire bizube barukuraba mu kugaba sentezi because some of them don't have IDs ejon problem with IDs bakazigara Mbarara so atanore bo muntu ariyo nashaba miliyoni emwe kuza kutamu transport kuzambarira kupikinga ID naho nako sa transport ya yimtwarebi of which omuntu wabo nijo nabatazinezo sente so nshabangu at least IDs zagarkankaha gombora then abantu bakayija bakapikinga IDs then bakashaba sente za PDM. Umnyishengero Patrick Musinguzi agambira habo ncha isaro rukiko kandi agarukire yajumera bembeza bari kuteganisa bari kugaba sente za PDM abari kubaragiza ngo bahereza abantu baba baterira karuru kugira ngo ze sente nizikuyamba ku rwo muworo konka zaza kuyamba ku rwo muworo niwe ine kuzikozesa ngo kubabiri bakozere ki bakugambira ngo zikozesa abantu bingi bayene bakitwara nke kita kitine kikumanyiza atunga sente azitwara umbiye azagura marwa azakwera bakaza abandi azakora ibintu bitine mugasho nekintu kikuru munonga kumanyangu ko arabe nkozesa nungi ya PDM fund parish chief bakashomesa abantu bakaselectinga the right persons bakarebeka mutabo misuse and misallocation ako parish chief arirengo go mu rukaku je PDM nekora ne wirisho rya president is like the overall supervisor abebembezi bagenzi banje muruge omusente za PDM zine guidelines umuntu kwashimye kuba nakora ki ntagaba sente nywenka Musinguzi Patrick tisheme kuba ninterera chief ningo muntu kugaba sente ngo gumuhe sente abakanu bakora monitoring and evaluation ngo kumukora ho kiba kwetegereza umuntu nabaza ninga takubasa hatunywe nariga kuri yanka muterera ngakuterera sima bo kubakanterera karuninga ni mumanya esente yatashashwiri wazi muhire niwo kuboyine ki ekizu omumbarira yo mwaka gubye sente gw'2026 2027 government tiro butabarwa 2000 buna omuntu bekanisa zigenderire kurwana soboro izebembirwe ya PDM ahibura mu ruko mu Uganda gurayengerwaho bukikuru 200 oburagabirwa abantu batakatungira sente za PDM rero nabo bakaza kurwana soboro abo TV West and Aidan Bataringaya.